Ćao, moje ime je Rene Kapelj in dobrodošli v mojem novem vlogu. Ok, to bili konfeti. To so bili Moram si umisliti pravi konfete. Danes imamo pa eno posebno nalogo. Halloween se približuje. Halloween je tukaj v Angliji big thing. Kar pomeni, da bi se lahko naročil neko masko oziroma neki outfit. Mogoče bomo delali The Purge varianto. Fuck it. Gremo to narediti. Ok, dan. Da počakamo en dan, tako da se ga vidimo in slišimo jutri. Legenda! Evo, masko smo dobili, danes je dejansko Halloween, danes je tisti dan D tu v Angliji, tako da bomo videli, kaj nam bo noč prinesla, tako da upam, da ne preveč veliki bederi. Drugače pa ja, neke bedarije so se dogajale, drugače v zadnjih dnevih, aretacije, poostrena varnost, tako da ja, bomo videli, kaj nam bo noč prinesla, upam pa, da bo bolano, tako da se že veselim. I look at people and I wonder all day, who are you and you are not the one in your way. And then I think about myself. Yeah, with that chair, I'm talking with this man talking. I know this guy called Bear. He's got hair on the fucking chest, yeah. Super hairy and you know her breast, yeah. Myself and I stayed. I'm a pretty boss, look on my shit brain. To je bolj nevarno kot za novo leto, ne? Rakete iz vseh strani, petarde iz vseh strani, več to je noro. Oh, shit! Oh, fucking shit! Stari, direkt v nas je šla. Zanimiv dan. Helikopter kroži nad nami. In kaj naj rečem? Zanimivo. Ok, wow. Noč pa pol je za nami, oziroma za mano. Ok, začelo se je ob 7. Zbrali smo se od spodaj, kjer preživljamo skupaj čas. Kasneje je prišlo še par ljudi. Imeli smo se res top shit, top. Okrog 11 smo šli ven, oziroma pol 12, 12 tu nekje smo šli ven in dejansko videli, da je pol campusa od zunaj. Poleg tega so bili tako vsi pijani, pa to so imeli ogromno neke pirotehnike. En je imel potem baterijo, ko ima pač več izstrelkov in je dal na sredino, prežgal je, drugi prišel je brcno s baterijo in dejansko je v tem letelo v vse smeri, nismo se omikali, drugi folk se je omikal, potem so se v tebe zaletavali, pač bilo je noro, pač kaotično. Šolska policija nas je preganjala z onim avtekom in stvari so se valjda zapletle, ne? Prišla je policija z onimi ščitniki, tako da si na nogometni tekmi ali pa ko si na nekem protestu. Dve ekipi, K9 pesi, stari, glej. Ampak to še ni vse. Vmes se je pojavil fucking helikopter. In ne samo, da je bila pirotehnika, alkohol, po moje droge, tuji. Še 3 ljudi so zabodili, tako da. Kaj bo pa naprej se dogajalo, pa ne vem, zdaj problem je v tem, ker Anglijo bo zaprli. Tako nas Slovence. Mogoče prijem domov, mogoče ne, ne vem. V glavnem je prvi angliški Halloween je za mano, jaz sem se full fine. Jaz pa upam, da si užival v tem vlogu, ne pozabi naslednji vlog, naslednji teden, v torek, do takrat pa imejte se radi, bodite strpni, pa se ga vidimo in slišimo. Čau!